Abusiafo, me mobi bia kwaba de ba GCN page so. Metro so be subscribe to my channel. Found some me abe on so. Ube a notification and some e koso wo me mobi obenye bi ati anase obenye bi ahwe e wo GCN page ha midin e de adwoa searching. Blog e bi wo Facebook wo fe no G1. Na adofo and the social media yefo. Enti no obia sorry ayense social media ye for cry and the social media ba enti Ghana youth no mo etu kwan akwa man foforo so no esusu se enyema se ekoso ewo aman foforo so amanya sebio omu ni natural resources kwan no omu develop ya how much more Ghana aye wo more natural resources e se ka itumi e develop sen other countries na denti na eba nsa enti ne kamia kwaye se youth no ja obi ewo mu a kese omo fa cameras omo so ene Ghana people from do omo atempa na brand ya make an asem G1 say wo hwe ni videos a one take care won tin hwe video no how wa osi e describe it his excellence na do na kwakufa do Ghana ye man pani ensem fata kra kese ofreni di na do adre zoo abua I mean very serious and when we say Ghana phone pen no sometimes so when take care obe ka sem bia chomo a ube wene wenu but oh yeah dem cry I didn't the Ghana the eternity enti no kebeya ka youth no mo fa cameras simonso a monka the empenfo na eso mo ye ma man Ghana na atem did ni the aya na ye too much na abranti nipa bebre so ye NDC ni na ende where you know where this one NDC ni and where trouble ye man penita that his excellency John Dramani Mahama nya asem keto akra na wanja ne papa a wo chese o man penita da aha wo ba social media na obehu se amanfo bi chese ya na nado a office omo ya na nado because of one assessing dabio nya na nado because of unti na wo man penita da John Dramani Mahama de anka his excellency na do down to for na membu far better than you one membu ni na ye kun o man penita da o membu na you at the papa ba ko pa utumi yo ma man Ghana e de se wo sesa Ghana sika e de ma Ghana slave queens no no mo de ko Dubai na sisi dan e wo trasa ko na East Legon and the other. That is the only good thing now ye e ma Ghana. Apart from that in the bio and now ye e ma on my Ghana. One year one member the nye at least MPP for crowd omoba omo to me at the free SHS ba National Health Insurance omo no de ba just say enyema to me benefit Ghana for no de ba na and am bisa no say na branti wonim say MPP for to me de sa enyema papa say e ba and I watch camera so e di his excellence na do dan kwa kufado atem sa no na ene de watches on your DC why your man penny that papa na say na D1 e de etudwa esa se do mama tie me pese to wosum se de ye na nya wonti na ye sa de no na wo de kura wa mamuo no tansen akufu ado de no wo jo mama free se wo betena aso ade papa ba ko pa wotimi ye nyina na ye Ghana ska wo sisi dan ma trace boache any phone so akese a wo to ma Miss Bell eno nko na ya ade a wo ye na wo yira che watene ho a wo tuufo no wo yiri nko a wo to ye wasesa ne nyina asra akokora bone president a wo sra wo yusu wasra wo yiri nko nyina na odi ne nam na wo didi ahya wo fo ma no ejo mama memma wa adwenya wo se wonti na ye sa no na wo de kora de wo mba power biem fi se wo amamu no tansen wo bia de ejo mama na me say MPP anya hwe kura ma Ghana for no o ma health insurance MPP aye free education catch them NDC more rule getting to 30 years JJ Rawlings nkwa rule 19 years and half getting to 20 years and JJ Rawlings o rule man no ana mo beto aso NDC for dem pa na motima ya ma Ghana mo be kasa kwan ni school kwasea kwan ni school no ye no obi aye bi me say MPP omo wa de papa ma Ghana ten NDC akufu ado wo the free education aba President Kufuor won the health insurance buy sa niema mienu we nko ano me say eye popular sin NDC for mo niema amotena wiase nyina amudi buy no de munima na ye twedie Tracy Boate ne Miss Bailey twi jo mama mo wani nda ho kwasea ende me say dan kan wasem but sister we wabedi mboade no wona mpese me reply na wo pa de jo mama me count na say MPP amamuo no eye chen NDC amamuo ana Akufo do amamuo jo mama eye chen wo amamuo but mu nyina mo ye bombo class NDC wo MPP mu nyina mo besesa mo no 2024 tie de me ka chiro no ye na nke beto aba ma NDC pa de wo jo mama na wo disikara be di nkola twede
me do nyankopon se jo mama hwe ahumobro na wo Ghana fo mu o na wo jo mama de me kan na se sa ahumobro no ye be se de ato aba ma wo pa de nkiri be ma akua donko fi se wo jo mama wo he wo yere wo gu yere ni mu asese poto Rebecca kama what we wasese no nku nyina asra president a wo yusu president a wo sra nku president a wo kan yomo kwasia wo kase ye fo ho aboa ye ne yembe ye dede na Ghana fo nto aba ma on fa koma Trace Boachi ne Misbel mundi he jo mama me do nyankopon se wa bodam wo betena Ghana konya so something years ni wo kuro mu kwan we se de yesitie wo ntimi nya wo kuro mu kwan wo ne Dr. Hileli Manyim na ba ko Hileli mam he besin de gbalu wo firi gbalu sisala gbalu Hileli mam besin de ni fie abubu ni kuro kwan kura ni wa ekɔ no kuro ade na ntafo no magimi saa ye nyina ye ntafo no magimi too much jo mama te de me ka tro no bola kura wonya de papa bia wo me free bola akufo ado ba ye wona akoye wife ye wo no kuro mu ho no kwasea wasa ye free education ama Ghana fo nyina health insurance omo an say de ba ye MPP NDC fo sa mo pese ye to abama mo a you people to tell me mo ba Ghana mo betena mama mu so from 19 to ho dear pa na motima ya ama Ghana ye ya de papa bi munya de papa bi ama Ghana na ya mo kasa Ghana fo ne ya jibu ho mesi gya no afi ne ye ba be saase jo mama we freestyle me bo pono ano this time ba be wuram na biemi na mama waso aye sese sister boroboro won sam so na me fa mo ne yanko so wagimi a buso didi empenifo ata na ye ka se mama obuo emra mama empenifo ho no matter what no said they want to me kodi u maami atam no papa atam se ade na wa mo branto ho amame ama menyi ye na brabo na anye u maame twa wate sister kwasea wa honho no sa no wa ye se fufufu no aboa ya ka kire se abusiafo ambobra ana ya ka kire se kom de kwasea Ghana mpanyimfo na ye di o matam se omumfa sika no mbre ye ndi ana se omumfa sika no enye kuro no ye aboa ye so omun ye kuro no ye na kuro no nye fete sa buru kire wagimi dodo kwasea ba waye sa no waye se balu waye se fufufu no kwasea wo he no be kasa se misi akoye wo surgery kwasea banku hu fu wate kire ma hu se wasea be jimi sa biem boboko na me fa ma wo ni twa asiri twem fefe anfa ma me se de sikafo emma edi de no untumi nko kasa nkwasasam na nchira wo maame ene wo papa ede a ene munjan sa wo maame twa wate sister kwasea ye nko kasa nkwasea asem no nchira ye maame ne ye papa se ye maame ne ye papa ye pia bonten a ye ba na aduane na o ye no ma di agya ya na se o mu fufu o mu ma ye bindi kwasea ye maame ne ye papa na wo kase nko di atam na aboa nko di o matam se o ma ye den Ghana na o mu na ebu mana o mu na ebu Ghana wo ni twa asere wate sister kwasea wo fun wate aboa nche wonwe ho kankan wadi dem a wote wonu hu wadi dem aboa kwasea banku ni prako nyina the same level aboa waye saa no waye se fufufu no ade a kyan yeyi akoto atwene woni twa asere wate ene wo papa ede a ene munjan sa atemdede na mudi di omampani ene ne mpanifo ene ahemfo anya kopon wo ma ho kankan wate kwasea wo ka se na wo ba be ye na jo mama na akufu ado mu di Ghana sika na be diu kwasea funu waye saa no waye se balu 31 na ya hunu wahuhu aye se fufufu no kwasea ba wo maame twa wate madam next time wo se be fa camera si uso akasa wo be kasa wo mu wo be kasa yi kwasea sa wo kunu kwasea mpanyi na no ho abo no ho so a wanye oba bia wa be fa wo waye saa no waye se fufufu no balu aya hunu wo ni twa asere wate madam abegina ho ede amakro no munjan sa ye koka na mu bedi atem se wagimi ebedi watem kwasea hwe wonsan wodi ti wonsan ase prako ntwere hwe wonsan ase yahu wo wonsan kakraka aye ase yahuhu aboa wo ye oba next time wo be steady nsa na wato afa ahoma we so wani afekire wo nyina ya ade ba ko sebi ko firi ohia busuam eno no enye sebi ye ko firi ohia busuam madam na wo to wa bobra kwasea wo to wa bobra aboa ye firi ohia busuam wo maame twa wate kwasea funu wo to wa bobra anka mframa wurawura wonsam ne wonfuno hwede wonsan ahoho no aya ase wonfuno aboa bankosi efiri ohia abufuam wo firi ska abusuam wo maame twa wate madam kwasea mesi ye sori a aduane a yedi keke ne ma yedi fa yanum ne mame mesi aboa funu madam wagimi papa wo ni twa asere wate kwasea ya mu se betena se ye kasa mu nim se ye nya adwuma bia wa hu ana akom ne de wo maame twa wate madam aboa funu make much washa me pass ahwew million years wo maame twa maame maka kirewo nanado
ana ma wo ko free ho ana enye otumfo o se tutu na ma wo ko free ho na me amete nyam na ma wo ko free ho